پیپلز پارٹی سینیٹر رضا ربانی گشتہ اداروں کی سرکاریں ہائنی کارنت امروچی کے معاملات بیچاری حاضر سروس افسر تعینات کنگا چے دارک بباں سینٹ دیوان حیال لیکا درشان کنانا سینیٹر رضا ربانی گشتگ پارلیمنٹ ڈنا ہختر مہنگلا ننداگ جتا آیا پریس کلبا نندگی بتا بلے نندگا دارک بتا ننداگ بیگوائے مردم ہو ڈیتھ اسکواڈ بابتائیں آئی گشتہ کہ تئی کارانی وزیرہ دلگوش کنائنگ لوٹاں بیگوائے مردمانی مسئلہ جمہوری ملکہ نبی ای پیما بس اسرائیل کانت رضا ربانی گشتگ پارلیمنٹ سرجم بھی گڑا خفیہ ایجنسیاں کنٹرول کرنے کے واسطہ قانون سازی بکاں پی پی سینیٹرہ ہم گشتگ کہ اداروں کی سرکارہ نیب و نادرہ حاضر سروس افسر تعینات کتاگ نو پولی کلینک ہو پمسا ہم حاضر سروس افسران تعینات کنگے حالین اے تقرریاں الیکشن ایکٹ مدہ اداروں کی سرکار کت نہ کنت